这是啥呢？就是用在我痘痘上面的。我呢1个月前我的脸上的痘痘特别多，大家应该也知道吧？就是在我的 Instagram 上我也说过，对吧？经过半年的努力之后，现在终于好转了。进到自己的 office 里面啦，然后现在在旁边的那个屋里教中文，我是1个小时后再教，所以现在打算换完衣服之后准备一下 HSK 的一些重点词汇，然后把它们翻译一下之后，在下面的这个 Instagram 上会给大家的。因为房间里没有人，所以我就戴口罩了，就这样吧。对，然后现在需要换一件衣服。枪击如病。枪击如病都是这种。 언제는 화난 루비.对象гэдэг яг юугаар хэлээд丈夫妻子гэж сольж үзэж байгаа юм. Зөв тактикээр яг нөгөө үгийн байдлаар хэлж байгаа гэсэн. Байнгын对象гэдэг нь бол яг нэг үгээр ашиглаад үзсэн байхгүй. Айгүй. За эхнээс нь уншаад үе. Мэдхгүй юмудаа бичиж байгаа. За. 女孩到了20几岁后。 嗨，我们现在在办公室，然后我们的学生们都在学习，对，在另一个房间做题。 자, тэнгүүтээ энэ дээр ч нөгөө нэг ийм pencil laser эднэр байгаа штэ. 算是网饭吗？然后看他的网饭，看我的。他说他要减肥，但还要有香蕉，2个苹果。啊，这个香蕉是给我的吗？对啊，我是说要讽刺你的吗？谢谢。然后我们已经拿到面试的资格了，就是中国政府奖学金的，所以我们一会儿要跟一个朋友准备一下。然后现在是4点半嘛，我们6点才有课，对，所以可以准备1个小时左右。大的一些付出吧后，我觉得我能做的只是会，你人生最大的目标及你会做哪些事情？одоо чинь амьдралын хамгийн том зорилго түндэ хүрэх алхам. 好，我人生中我自己目前立的最大的目标就是我想真正的实现元宇宙。因为元宇宙这个概念呢，现在虽然很火了，但是呢，其实目前还没有什么作品。然后呢，因为网络上的一些技术上的问题啊，缺少那种技术啊，就会还没发展到一个成熟的状态嘛。我希望我到30岁左右的时候，我会是让它成为一个很重要的技术的人员的其中一部分。Тэгээд би ингэж ярмаар байхгүй. Америкт очиод ингэн тэгээд мэдэн яг үнэ миний бодит зорилго заяа. Гэтэ хэцүү хүмүүс юм уу? Америкт очиж ингэ фаажан болно гэхээр ингэ жоохон буцаадан байгаа даахгүй. Хиттийн 5G орчуулж ярьж байна. Тэгээд энэ дээр 5G网络 тэгээд metaverse-ийг холбоод 你为什么选择清华大学？
因为清华大学选择了我，所以选择进我的学校。이거 너무时尚이流行게不得啊，其实并非如此。其实오는달并非如此。인비시说实在并非如此。今天的工作结束啦，耶！现在敷完面膜之后，打算去读一会儿书，然后可能就剪视频了吧。